Yaragire sato chabona botuko monchongo ligerenga kene gukorigania semesa yamangana maya nyaro kumanya gati yari twabere to gukorigania semaragoba yabono aseribo nyaro ko sansamuranira na kumanya bana bari kibaito babere bako yasangereria kura chikongo chonsi ime na isiko yorogongo rogusiri tukaligali ejuma buna botambe egesero ejuma monchongo ligereria na mange twabere to gukorigania ali tukaliga starke merongebere na isano naibere umutinyo kende mwaka bwikiri bubere na merongebere nene ngamanga gende to kolekana boy goto gende to kuyamurikira soyeme nabo inyirabuna nigo omwana yo mabere ka gosombwa na match ayobono wikira boni go taratoka ekera gende te kuligwa ekero kalibarenge kuruba ere amono musanyo ene ngatochi kumurikira soyeme musasha omombiro rare ko bwatikana yakore kemo somurugyo yabamenyere nere myaka 15 nakonyora nera abana bane anyara gakonde skenyuma igento kire barubuko nyara gotigana ngati yamangana togande tokonyora na kunyamurikira senchira yubuime nabo igono bokorri bwa serikali ya county ya Nyamira nabo igona mangana renge tamagendro gati yenda mange senchira yubuikira nunaro to kwaliganiria semaragoba yabono segesero juma ngamaji ya chinzeseto asayo monenda mange nabo gotobatu goteren semili mtandao semili ya Facebook Ndizi TV News digital nabo gen semili ya YouTube tunyara na Ndizi TV News tabase kweba gotobotia weterase website yetu no tambe www.ndizitv.net onyara kanyara yumunanda mange senchira jobo ikrano bali maiga yechi kamera Lydia Mose nabo igobono na Sara Mumanyi gobako ne kumna chibi chamo ndo cha wikere senchira jobo ikrano sato chewono botukuli tangane kigima tunyara mangana yu senchira yoko ya chuta. Mimi naomba tu huyo mwanamke na huyo mtu waende waoane. Nimekaa na huyo mke wangu miaka 15. Yuko na watoto 4. Enyomo ndensensi omusacho munigo ya mubetereri kotikanera mono murugyo ya maiga yoko twara bana nani ko bamenyire myaka 15 maiga yoko soka isiko yenyomo. As of all, the number of staff we have is 16,321, 6,173 from Kikuyu. Omugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja ni genyo arasabe gosumyo kwirindia mabulyo na sikegesa kukyaba ikoje babwate biruge binge asa serikali ya county ya Nairobi. Mwanje na ndicho machinjiru jo karoka. Wewe nyalibo shetani ashindwe na yeye kwa baba. Omoseneta we county ya Nyamira ni kamo chiro mugavana we county ya Nyamira soko nya kurusika bintu benyegetari ya karoka gochia sensemeria ya Nyamira. Asayo monenda mange saranso kibono tumenya senchira yobo ikranwe gesari juma mayesa to chabono butuko literana nchenkoro kwa Vincent Onyancha igotoko chake mesi amangana majia ko rase county Nyamira moseneta bwe county ya Nyamira ko ngomogeni ni gobono arokane komocha omugavana we county ya Nyamira asobo korre bwaje anemono samangana renge tobo korre kolengana no moseneta we county ya Nyamira ni gate biribuna samotoka mange ni gobono county ya Nyamira arokane gotegara maiga samangana renge tamagendro asensema ya ni gate biribune binte binge me county ya Nyamira ni gobitikale temaiga nagote uno mubuno moseneta na gendre kumulekera obokorre we county yona komocho oburaibo yo mugavana nabigo na magendra sobagara chinsemecho asensemende ni ganyara kumulekera obokorre nyagetali ya keroka level form ibone yego rubwango igano murebense William Samoei Ruto asensema ni gate biribuna tari gochi wanchira na bintu binde byonse bigotumeka nyagetali yo kurusi kwa roku rwasa nyagetali ya General Nyamira iyo gotoka boigo asomo chomo no Nyamira iganyara kuboli amenye bensema ya keroka mupaso goitabira no mola ibwense ose omo governor we county Nyamira konyara kurusi bintu binde byonse kurwasa nsemeyo galibanya kurobo korri bwaje asensemeyo na boni gamo chiro burawe na gote abuna nere byo mu governor bane ngo bekari chiri boti cya ya senchire bwendete eyamaga yogo ikase goitani ntunde ye mwase bunge ya senete na gotabeka chiri boti cya ya so bwase regoro yo bokoreri nabegono botumeki bwenibo anemono ase serikali ya county ya Nyamira ntunde ya kamere akosali buguru senete nga irana injuna masaka bona rende motare kumusaba na ikaranso no mwana uyu simba onyende nchetata getimo tebereri simba na motene kero kurandurunga kyoka ina nairo tigecho kebasabon bali mora basane wae kumukorwa tebyo mugabana echo kebasabwa ati basane wa tigare mwe kayo aseigo nje jadira batana ngombanga njadari gombanga nimade unango kolegas ekere bindo bizagede ngumurangire Nairobi airese ekere county erbobe namate basone binto biro byamoroje county
ebintu bisalegete morocho onye to kwa bere president Ruto roicha to matenga tabaseri nyakitari kero emia kebere onye koro nyebekera angi bakobeke bintu byombo yabo nyalibero kwa bilioni 7 eranga yako ira wa bintu machine mo abinga ya mo machine no ena ya mote ruzi ko nyakitari yakero abantu bagotomu amusie ke vita morangeri sene nyakitari etwara tokonya ngega gusabana ga umwanje kana ndi machine jiru jo karoka wewe nyalibo shetani ashindwe na yako baba shetani afanye nini na kiweza kutoure vitu tu alendire karoka ndio jo kutoma bako batoma sieke vita ndangeli na nje kura abantu bana tokane nabo adachibeso onera korosi ndia goli machine kurua sana hao lakini dali na tole de machine keroka tuigore naenda ajigo tugure ore dina to sobe diko sabe chimbago nechi chikoni nechi yakidali jama mama naenda to jato soke jato na ekira yiwe gagen reteni goba misiye kurase county ya Nyamira banyarre kubori gugotena bakongu kwa neki bunankuru warabo korribu abo asenchire bwenete kolengana numwana siasa kurwa asenseme yoye county ya Nyamira anemono ensemo ya kituma saba Robinson Makana gati ya bana siasa bande kukuwa na asari tukulia lero asomo ye gabo matanga boko mwenia omongina Florence Bottom ensemo yembo yoye bone gotoka se wodiria ya Kebonyoro gati ya bana siasa ni kubanyarre komo chobo korribu mugavano be county ya Nyamira Amos Nyaribo nabego nigo banyarre kuborya bana siasa anemono abaMCA kurwa ashwod aime county ya Nyamira kwane kibuna ko rubaro bokorri bwa senchire bwenrete anemono wekera nichire chiabo buna tokomanyigwa no muri kito joba maange Banta bange na baraini go babawikirana asama tanga yoko mwenia Florence Bota oyore ngina koro omonchire nabo igo mwana siasa kurwa kitutu masaba Rubinas Makana ensemo ya emboye gotoka ase ewodi ya Kebonyoru ebunge ya burabu county ya Nyamira makweli makoro lakini atarago ikera naliota arose na makoro babo yorarire alenge baba omwana siasa kurwa ase bunge tutuma saba Rubinas Makana nigo abakomochia obokoreri ase county Nyamira anemono engana bagotebanga gwetera ase oburai obobe nigo Nyamira bere gotigara maega ase amagenderero. My friend, you have fought a good war with other members of county assembly. You won't give up. There is a big problem. We must rise into the occasion to ensure that our county is moving forward. Nabaga kurwa okobolia asaba menyi be county Nyamira kuba maiso nabo yoko chikoba chora abarai bagoikirania amagenderero. Out of the 47 county, a county ya Itoire number 46 na in development akaba number 47. We are doing very well in corruption. So let us come united. When the time is called, you must come and make good decision. Nabaga kurwa okobolia ase kampuni ya Sasini wikirania chira babete bakoliera bamenyi bense meyo anene mono aso kwena no akwemeremo iga Sasini estate naona akinera the management ya Sasini ya tebeta it is going to introduce machinery 30%, etige human labor 70%, but that's not the case. We need to redeem Sasini, the surrounding community, a benefit as a company. ensemo yayo mo MCA ward ya Kebonyoru Vincent Thomas Benecha nigo abagako mochi mu governor be county Nyamira asoko taikirania chiri abete gakoliera menyi bense meyo ase abagako boli mu governor kwene kinga ngukirania ale amagendero buna ebwenrete karansare umugaka nyari bagateba nge paro toyi
It was an order agatene niwa ke minister mwenganga epale chekole gentoki. Gosoma no mwarenga. Na mache ale mboye abalande ne konyasale kire. Karonare koboria na nyora magari mbare ngamo director mbaje do bakarora bagapine ke bokenikie mulero neche na charo sebete no nyango mubuniga ngora beke kura kando ebintu bine byabo chongenderere na binni bikogera. Ensemo yende niga baraiba bakubuliwa kubwaterana nabo yotwara amaskani irindo chikwene kinga account ya Nyamira nkonyorere amagenderero. Nyaribo yorobisi mheshimiwa Patrick Osero barobisi bose abuna baraiba bachore tuna bananchi tukanire kwajinga kichinge batokorere meremo kego chamo wanga chikura buya jina basabere nyasaba kune mobe mo wanga chikura encherengia mochora baraya baya barabakonye. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo ya Emboye ewodi ya Kiabonyoru ebunge ya Borabu account ya Nyamira Job Maangi. Bijamono muri keto Job Maangi asoroboti rwa senchera yobo ikirando gotigana yono mwancho muri gereria omubunge okitojaje Southampton kibagende niga kole tara chi school ali tokulia lero ime bunge ya kitojaje Southa kole ngane nsemo ya niga tebire nagendera ko muri kirobo korre go chi school nigo chenga ke chi arrokana ko muchensemo ya kigambira soko ni kutukutarale mangana lengete CDF egenda tebire kira chikorene maiga amangana lengete obo korre bwechi semi chi school muri keto dipona sanya niga twargan roboti rwa senchera yoboime. Etaro yo mujumbo kitutu chache South mheshimiwa Kibagendi yacha kai mambe ya lero asogusilia emirobelio ao asochi skuru. If you are happy and you know, say amen. Nigo ba mogoko munene asababu atani bebunge ya kitutu chache South. Abubo igo baba bakogokera emirobelio ya magenderero agenderete kokora. Ukona imeye skuru yoboroso ya Ruora nigo aboli abaiboli babe bakolinda abana babo chinga kibarenka. Abaiboli muregaiga egente kenyigweta abana bago chabati bongo isika. Even you as a parent, we want to start taking action against the parent of that kid. You have a responsibility to take care of your children. Sasa pia wewe ambaye unajihusisha na mtoto, akuwe ni mtoto wa primary, awe ni wa secondary, wewe hiyo inaitwa ni kunajisi, na wewe utafungwa miaka mingi sana. Msaidie kuchunga watoto wache shule kila siku, na watoto wapate yale ambayo yanafaa nyumbani. Gusangana babwatani beskuru yoboroso ya Kyombetani gabakagosyolia emirobelio yebirasi hasiboigo abagakulire yo gutukogendera guikirania magenderero na betega kulieira engakiye kampeni. Huu tunataka tujaribu tuwafanyie ujenzi wa vyoo. Tumeambiwa the toilets are not so good. We will have to do. Na pia ningependa kuahidi shule hii kwa sababu tunapendana sana. Next financial year tena mwalimu, sababu unaona hizo madarasa zinaonekana vizuri, zile zinaonekana vizuri, hizi zinaonekana vibaya, si ndio? Next financial year tena tutajaribu tufanye another 4 classes. Chinga kiegora amagacho aseskuru yoboroso ya Iranda Comprehensive Famuna St. Catherine Iranda ngamoja serikali asogo cha komurobelio o Social Health Authority batarasangerelia ibirengelo kurwa saba na inchi insurance fund ibata etego sieka bacha kegendo gekoroku Social Health Authority. Social Health Authority nobo kurumi asengencho ngo chiere ko dikichibese chinyinge kurwa se payslips chi abantu bali kire Kenya na abana inchi bakawaida chibese bagwakana n'ikego. Na the services bat gochikonyora echirense gwetani chiri bare konyora ase NHIF na ndi chibese chiruto n'abantu baye batagetwakane 104 billion ne chibese chinyinge na ndi nko batebya bagusi gakinto basa kungainu na ndi muroche buna tuwa umire nche birengere byane n'abana inchi bane na kibako konyeka gashagwa ntete nkubori ayo kubori nkia akogenda nki gashagwa akore umuntu utochandire kenyeye gakoro ku William Ruto nero gwente kogendanga ukona negetaseni kya Ndizi TV nigo aboli ekigambero kuligero lyo buyabuye kiganja kya NGCDF serikali wetera chikot ya tebire nkurusiere chibese kya NGCDF chibese chichi abere chigokonya abana inchi sana
oroche chiskuru chaito in the constituency, chiskuru across the country, offices chia chiefs, chi police station tu agachire ne chiefs chia CDF igeto goteba ekitari kerengererikia naende tu moto tebe egento bune kemba bwenete gukora egento gekuruku public participation ase ngencho. It is the middle class and the rich who think that NGCDF ne chibese chiomo chumbe chia mugu igeto gotebi our courts chinyare korengereria naki ebese yanyare go change the community. You cannot compare chibese chia NGCDF ne chibese no entry chigo che county ase egasi chia nyare go kora. Yiko ripoteria kitaseni kiao kia Ndizi TV korwa sebunge ya kitutu cha South Imeye County ya Kisii retera nenkoro kwa Dipon Asanya Mbiamuno muliketo Dipon Asanya sorobocho rwa senchire yobo ikirano gotigana ibuno moncho muligiria balimi anemono obecha ekorwa asensemelia etundubari ya ria sagana ibuno bagote buna niko bagendrete kwe murungania ko bwatekana no kobara gwetundubari asensemeyo kolengana menya buni ko bagote buna wekera boni gomu chando abwato monena mangana lengete chai abuna konyara ko bali director kaneke buna konyara bali tundubari asensemeyo eyero bwate buna yarokane ko bengo tukera gena boygoni ko babwereta sauti ko irecha yabo asamo tukale bosyo no wanyare ko boli ansemo ye China boygo ko batrane kyombe kaligia KTDA kaneke buna ba director bali ba chorungo ko rabara maunchorio na bali miyabo kuru ali ya sagana konyora etundubari Bono tuachire gotema kuagache nyumba yatu sinyire munoro chibesa chiabire chinke asengenjo muigwa ba minto batebe bonasi igo tuae tu igorire rike mono siringi 20 abantu bande bakarikorie 60 ege kone twarorire ntuto kubwenga chae tusimegete nembege kare mbego se torete bengiya na endirende tu kumenya gukwana igase ngenjo yabatere kitabaitu bagochugocha bateba ngocha bare batokonye umuntu ukureta muyayo genda na nda batere kitantu abekire tu abaye bona to gusaba ngechae itu ya asa to kupimira abe irabe ne tundu bari gete gete kugu abangina muroji nunge tundu bari etongo gwere akito gukora to konyu gwaki abale akito konye ne chibesa na abana baitu bari chisukuru ntubwati nonye ne besa to guchwaka ne fisi bona chibesa chiachete na nengo na juchire na ende gaiga ntubwati besa to guchwa gachire tundu bari yeye iko to gusaba bakonyu korwase chi director cheito na kiamu kama nonye no boeli ti chayete kupimwa saa chafu kakitokonye ntokote butokonywe kakyo musamari to kurionde bwensi ora tokonye riba gatogo tukotugore kamerieke atumentere ubwansu bonde bwonsi erinde tubanyo ubuya bwe chaye ningi kyako bara twagachiwe besa ntobwati bakiga igo bokonyi tatagete asaya iga no umuraita yo chorire koruga iga korugo toretera mangana korugo ase tundubari anana iga to chande gete ntwa bangina bagotu twasinyirunga ngakitogo tero gochirogo nanda to kurwatande bakiga kyo to gosawa bakon kurwa saba teregita batokonye gaiga na batobekera nse na batobekera nyomba gakingo gwere anjango gakya bateregita bamto motokonye na no mokonye ndora yoro obwate mabera atoe atorusi gaiga abangina twakure magorota yago tire biti na gotigana na yo ni gochinga kecho mugambe korwase location area Karoka Township Kennedy ndege aberga kuboria wana boda boda kwa moisekero bagandra no bokorri bwabo aniga gocha asekerenga kelibuna bangeni go barakano tabwati amangana yo kwirenda ane bono ne chinchera bagotumeka asobo korri bwabo litukocha serinde okwana somo yegabwa matanga boko moania omongina veni makori korwase kenyoro kalikia matamayo yosekia metamayo kwa nokego toka ngase bonga kitutu masaba Imeye County Nyamira iko chinga kecho mugambe aberga kuboria chinka kwa ne kibuna nkoli kabale willa ane mono igoro yebintu bagotega maige libuna nchiremo yoko nyara gotole tsege chigo nyara okolekana ane mono ekero omuibuli abereka ukona gotiga bananka bakonyara kurwandre ebintu biri mubuli atigire iko chinga nyara kuboli abantu bonse kari ngo bwatara ni bali soko nyara koronge chinga chiabo ane mono soko nyara kubwatoke nibo yabo go cyasabana chinga kichiri amatukabo abere kaweka. Nimesema juu ya pikipiki. 3/4 of our children, they have invested as a motorbike industry. It's not bad. But we need them to have another skill, additional skill. These skills, zitawasaidia all of the institutions hizo zote ziko. Wacha waende huko.
And remember wale ambao tunaendesha pikipiki, lifespan ya nyinyi imekuwa very short. Because you don't even care yourself. Mtu anaendesha pikipiki na tisa. At the end of the day tutakuwa na magonjwa mingi kuliko yale ambao tunaona. So we are urging wale media waambie watoto wetu waende pande ile. Na wakati mtu amepata shida motorbike industry, ile kubeba mwili, mnatembea na mwili. Fikiria hiyo familia na how do I feel? Tuwe na hutu ya watu. Nimesema kama wewe ni mwizi hapa kwangu location uhame, you must go. Respect must be there. Have I got it? Finally see that. Let us try to write wills. Tuandike wills. Wala ambao mmefika ile miaka, wacha kuacha ile makesi kwetu. Andika will kama ni saba pasua. Give people direction. Omondago kuti kama ndo baitana, bago itana ya sisi ni mia. Likati will. Right wills. Ndio tunajua kwenye kuchimotua. Abana ngata wabiali mtoto mmoja ama kijana ama msichana wanatesa wazazi. Rekebisha. Unataka pikipiki utaki mitajinyonga. Na gotigana yono moncho muligeriane libona omono chebi na bwekagambere kanene Lawrence Mugambe igobono aberega kuruguchika gochya sabanya nyimbo na bagane kyombekeri kyobosaire DPP gotababe kabyara ababunge James Mwangi Gakuya abayigono mabunge Benjamin Gadero amona abandi batatu barabana siasa ubaro wabantu batana abuni go barokane kogosere gwo guchikomekeri getambo kirona kobe kubyara asekerenga bunani ngati yabali barabwatani bange kigima no mukonyi bo muri wenseri gadiga shawa kolengana neli huko nyarolia tumuri abuli ni kegotebekana buna batana aba ego bete bagosege tokorobekana au kubono kwa kolekanete ne keombe ne kegorikeri gya jensen kolengana batana abo igobara bwatani baje mukonyo muri wenseri gadiga shagwa oyo konyara kobekero mamocho buna nerengati y'abantu bete bagosege tam ekegorikeri gya jensen akonyara kurobekana nego chinga kiyo chikonyarangana no omo na chebi na bwekegambero ke High Court Lawrence Mugambe abereka ko police assembly ya DPP ko assembly ya Bosaire tebase ko imukere getambo kero kende gyonse abunga abo batano kolengana no mokonyi bo muri wenseri gadiga shagwa asensemo ya ni gate bire bunani gesere kali gendrete ko muri mamocho bunencheremo yo konyara ko mwaka siko kurasa bokorre bwaye bo mokonyi muri wense ose konyara konyora chinchera cyoko mokorra impeachment kurwa aso bura bwaye na boni tebebune ernagenda ko kolemiro beriyaye amo no murayibwense William Samuel Ruto. Na governor we county ya Nairobi Johnson Sakaja ni ganya robono chinga chingongo nyara koireneria mabolyo arengete igoro yobo koreri bwa serikali ya county ya Nairobi nyorobo na serikali ya county ya Nairobi nigebwata abakoli meremo chiribo 15 neye mokolende gesa kukia bikoyo nigo kebwate 40% gosemerongene y'abakoli meremo be serikali asa abakoli meremo chiribo 15 ne mokuru wa serikali ya county ya Nairobi egesa kukia bikoyo nigo kebwate abakoli meremo chiribo 5 nemo bakoli meremo asa serikali ya county asaba chief officer emeronge 315 y'abakuru segesa kukia kiaba ikoyo egento kerero kikabusiwe Senate konyara koera na sekim ga serikali yo ya Nairobi ebwata abakolimere mabange bakuru egesa kwekemo nabo ko ligereria umubaro bwa abakolimere mase serikali ya county ya Nairobi ngero kerigesa ku kyaba ikoyo kibwate emerongene ase miago 70% ya abakolimere mu be serikali imeye county yo igobono abagusi bali kiremere mo imeye county ya Nairobi ase serikali bale elibweye mo chimisa to amone emeronge 5 nomo kolengana nomo senator osomo governor we county ya Nairobi Johnson Sakaja igate biro na umubaro ngeni goli konse myaka ebere yabereke goeta anemono nabasayige ntekerete mu baro yuko nyara gokina mono kyanda yekome. First of all, the number of staff we have is 16,321. It's the biggest staff component in the country in terms of devolution, because we also have the biggest population. We serve 5 million Nairobians, actually 7 million during the day and 5 million at night. Now, if you look at the composition, out of 16,321, the highest is the mountain, 6,173 from Kikuyu, 2,370 from Luo, Namlolwe, Kambas, 1954, Luyas, 1945,
I'm sure you expected that number to be higher, but it is not. Yeah, Kisii 1360, Kalenjin 899, including Kerich, and Tirop. Meru 469, Embu 221, Masai 144, Somali 123, Taita 101. The Somalis we need more actually because they're many. Na obomo bw'abalimu abanene kurwa ekisikuru kye secondary anemono kurose county Homa Bay niko beso kiriko nyara kubwatisia ababunge asekerenga kyoko niko tukuterale CDF kolengana abalimu abuniko batebere buna gwetera se ensemu ya CDF igamanga bereka wikerani kuwa asensemu ekisikuru abalimu abuniko batebere nemero biri menge nekikorokana ko irindira na gutigara maiga onyeke gamberke go kigotena na gwitabira na umurayi wense ko nyara kubekese owakusiko kwa CDF abalimu abanganiko batebere buna hagati ya magaje skuru na boigono koro wechigali osechi basi iko kogo segetana ne kwabere kogo segetona gosirwa nensemeri chibesa chia CDF kolengana borobuni go banyarre ko bolian semu yeke gambero na boigono ababunge konyara gotwarige karo kyabene na kumulikera bogia engane yugo tatuguterare CDF asabate birubuna bange nigo barachiko chandeka kolengana nsemu yabo nigo bagote abuna nechikobo umuzigo muri togo chi asaba ibole asowo chikoburu kommente chibesa chini wekerania magacha skuru wanya CDF kego chia gotuguterwale. Plus any even dormitories are there in boarding schools, which means that if we were to do away with the CDF, then all these things will never be there in those schools, and that would mean that the parents are going to meet extra burden in terms of buying or providing these facilities in the schools. So as principals, we believe that CDF has helped us, and it should continue to be there. If there is anything on the legislation which is wrong, is the one that should be corrected. I believe that this is something that should not be interfered with. In terms of infrastructure, our schools have also made gains. In this constituency alone, we have many buses that have come to our schools, donated to our schools, as a result of the CDF. I'm just appealing to the members of parliament that if there is something that is amiss with the legislations, then they need to come up as a team and then correct what is there so that the CDF gotigara boigo asamangana renga tiseme ni gobono abaiboli kurwa skuru ye secondary ye AIC Songliet Kapsarete yugo toka miye county ya Uasin Gishu bakorokorobe kana soko nyara ko mucyo mwalimu yo mase skuru ejo eyenkolengana ne kerengabuna umwalimu ejo ni gabata yakubatigera aboroki wa batano chinko machintinde yemaga yabana bogosinywa kwerende yali bolyo ime yekerase batana abo ni gobono babete bakubeterego kwagura gutumia maru aseka goto egento batana obono kyabiro muchando monene bugotara ababiri obono ni gobanya rekoganya semese karne guzari semi konyara gosogate uri mwalimu yo konyara kumukerege tambo kerege tinde nengana yaberege ko muchigwa mono na bwatani bechisemi kurwase county yo ya Uasin Gishu. Ilikuwa jioni wakati watoto wanatoka shule, wangu akafika kama akona maumivu, alifika kama miguu ina mwaga usako, akona vinonda. Sasa nikamuuliza shida ili nini, akaniambia mwalimu waliulizwa swali na mwalimu wao hakuweza kujibu. Wakapewa punishment. Wakaambiwa wazunguke uwanja. Mara ya pili wakarudi wakauliza tena, wakaambiwa juu wameanguka wajajibu, wakaambiwa wapige magoti kwa kokoto. Sasa hapo ndio walipata kuumia. Na sasa kama mimi ni mzazi, sikutarajia hivyo sababu mimi niletuma mtoto shule asome, sikutuma akuje kama ameumia. Nikaamua hapana, kitu yenye iko lazima acha tuongee na principal. Kupigia principal akaniuliza maswali mengi sana, nikamwambia hapana, I'm just a concerned parent. Sina mtoto huko lakini I'm just a concerned parent. Nilijaribu tu kumwambia niko hapa Chepkike na nimeona watoto wameumia, akaniuliza akaniuliza wewe ni mzazi, nikamwambia sio mzazi. Akaniambia so why are you concerned so much? Mimi nikamwambia I'm concerned kwa sababu nimeona watoto wameumia na ni wanafunzi. Na kila mtoto, hakuna mtoto wa mtu, kila mtu, hawa watoto wote ni wetu.
funza watoto ndio wawe na uwezo kwa kujibu maswali, but now you are forcing them to answer something they don't know, which means there's a problem. Jiangalie kama mwalimu. So we are calling upon wazazi wenye report waende wa report police station, Cheptiret police station, statements ziandikwe. Kogendra kumurikira mangana rengete chisemine libuna haboro kya Cross University ya Moini gobate abuna we kabagendra no mugirobo pemiremo naso kunyara ko moche serikali gutekera ni kogani kwabo gateli yakonyara ko murungane ngamo noko nyorwa kwengeri yabo niko chinga keje banyara ko tabuno butende we university keraboni gamburekera ni kogani kwabo nawe kunyara ko moche serikali asoko bana babete bakubeka nso mwaka wo kiri bubere na 15 na ibere ko mwaka wo kiri bubere na 20 no yomo niko chinga keje banyara ko tabuna mbagendra korokobekana kwabo no mugirobo pemiremo ejameli tukiri muri kama gaga yabarwoko nyarago beka ko igwana ane mono ne serikali gwetera sekembe kyabo ka wasum asoko nyarako bali bagwikira nimirimo yabo asikwenda baterubuna mbali gucukogendera nimirimo ko serikali yegure nagotegerera okugani kwabo. Do not remit to the banks, and that is why we have to eating wanakula pension ya watu. Wewe unakula pension ya mtu ambaye anafaa retire in 5 years time. Retiring citizens to abject poverty. So we need proper accountability in Moi University issues. They came when people were on demonstration. We demonstrated for him to come, and now we want to demonstrate for him to go. He must go because we know politicians walikuja Moi University wakasema no graduation, no Kosgei. Akina Mandago wako wapi sahi wakati tuko na kurose nsemo ya manganangete chisemi togendo ikase chinsemo ana manganarengete obochenu nikobono ekyombe kirigete ne tabanyagitali KMBDU gati ya wabera bawe soko nyargo kwana igoro yomurobyo Shiva oyibono ochikedi bagari ya NHIF kolengana nabo watani korwa ase ekyombe ya KMPDU ekibono gekete ne tabanyagitali abange babo kurensemo yabo niko bagote abuna Shiva se sha nigera jokerera okoremali ya kwa Kenya obukorri bwensemo gutumia sekadi ya sha ni gobono tachikoleta obukorri buyake korengani wanensemo ya NHIF nigo korengana abanyagitali batebirubuna nere bijaba Kenya gotigara sumuro bere NHIF asekonde batebirubuna nigo bwatama yake korengani gwa nensemo ya Shifa na bone go batebirubuna niga abakenya barachigutumeka mono nabo kuruchwesi nyinge asemuko yabo asobo korri obo asbatebirubuna amaya nigara makekolinda mabe nigara mange bwetera sumuro bere yo Oshifa. Alia mambo ya Shiva, tumeona kuna kasoro na tunataka kuambia mwananchi wa kawaida hivi kwamba tulikataa hii kitu from the beginning na leo pia tunaendelea kukataa. Kwa sababu gani? Tumeangalia zile benefit packages, zile tariffs. Ati ukingolewa meno, ukiwa na shida ya meno, ukiwa na infections za meno, hakuna cover kutoka kwa Shiva. Unabidi wewe mwenyewe uchukue your self insurance. Mambo ambayo ni ya chronic diseases kama diabetes. Nasema kuna chronic health fund, lakini sasa kama 4,000 per family for a year. 4,000 hiyo inawe na umusacho yo mobono ha sensemo ya yembire rahale nabogoni gaikirege tambokero kyo kunyara gotikanera mo numurugyoye oyiba myernera sege kakemya ke 15 nabogoni wabwata abana bane umusacho yo kurase county ya Busia nigagote yabuna nigo asama tokabira kora chimbwa chinge kurwaso murugyoye eyema igayo kanyara komonyora maisa marole ga kogendesike nyumo aseri tukulia rero musacho iboni gate biro bunatero chugwanchara no kiranere amo no munginoye nabo igo abanyakenyero kurwa sensemejo ye county ya Busia nigo bakirege korekyo nagote bona mbargo chugwanchara no muswato yikirana asenkeyo eyema ga yogo soka isiko iye nyumo Mwanamkanga ananisumbua sana. Tangu jana bibi asema nenda kazi mpaka leo hajarudi. Nimemtafuta, nimepiga simu kwao wakaniambia hajafika nyumbani. Nikailita kushangaza sana. Mimi naomba tu huyo mwanamke na huyo mtu waende waoane. Nimekaa na huyo mke wangu miaka 15. Yuko na watoto 4. Mama huyo alikuwa anakuja kwa nyumba, napata message, nikijaribu kusoma anakataa. Wengine anakuja kwa nyumba late. Nikimuuliza umetoka wapi kazi ambayo anafanya pesa yenyewe sioni. Mungu alikataza maneno kama hayo. Alisema maneno kama hiyo, Mungu alikataza. Naongea na tena narudia naongea. Wenye wanataka tena kuendelea hiyo maneno, lazima tunataka washikwe, watanaswa. Ushauri wangu kama umeolea ama umeolewa ama umeoa, ni heri tu usimame katika ndoa yako. Hakuna haja ya kuenda pale kusingizia mwenzako ndio yule. Na washauri msije
Chiri bote chenene chogo kumiane chogo chana. Wantago tebana dalili ya mvua ni mawingu. Tali mangana. Moteli ya omoso munyangera mukuru county ya Nyamira. Igate batone nyomo nensense. Korukuna mani pepe sagero. Tali mangana. Na gotika na yibono monchu muri tusikimutwe chiri bote chindo mwana yo mubwe myake 5 nikagenda tukuligwa magaga yogo sombo na mache. Aniga gochekero basokera mono musani ekogenda kuruba chinswe. Asoroche oromo romanya kantebuna Kipkaren imeye county ya Kakamega yotote kaleta sasemo ya Western Kenya korengana ane yamate wagote yabuno mwana yugo balenge no musane chinza chamambya ekera atere na koguro cheni ko bono musani yaira nago cha senkanya bukwa manyibuna omwana obogulero chana macha mosombire amenye korense mejo bayire nabasane yamate asobwagare igo bagendrete kuligyo mwana yo ikaraboniga otaratoka korengana ngono mwana yo igagendrete kuburya abantu gwesokya ilikonyara kuligya omwana yo. Wapendwa, ninahitaji maombi kwa mtoto wangu atoke kwa maji. Ni mtoto wanafunzi, anapenda shule, amesema ataninunulia ndege. Sisi ndio tunafanya kazi ya kutoa watu kwa mtoni. Ndio tungali ndani ya maji tunatafuta tuone, tuna imani ya leo. Wanchumulikire nara yuno sema rogoba yabona ni maita banga roboti rwaletire ogwichana kuma na roboti romoru asomusacho yomo abereka gotiga no murugi yasenga nchoka ndisikyo nyomo bande batumira ujumbe cyabo ga kolende ntachi some senga nchibwata yanda yaya tali mangana wekirabo no kuyakaro musumali mangana majya senchira yobo ikiranu isato cyabono botuko egesero juma tumerana ndi tuko dikyegocha tonyara gusangya muna ya senchira yobo ime alitobatirana mage kamera higo tobate Lydia Mosena boigo na Sara Momanyi abane kichibi chamuni chagwikire ha senchira yobo ikiranu unabutambe gendera gutubatu gutena semeli mtandao Facebook Ndizi TV News Digital abagan semeli ya YouTube na Ndizi TV News website unabutambe chinsomero ngibere nyama tukata na www.ndizitv.net unyara kanyara yomo na yanda mange senchira yobo ime twaroborgire yobo tukobuya Dokonyancha Vincent